General Administration Department Changtu Honorable CM Chanatan ena voini thleng in sarkar hathok aikalla an laomem bina anom chuan department tin ami an hing post le engtik atanga aikalla nge an ni in thil theim Changtu Minister, Chief Minister le House Leader ni bok ulal do melo somang. Speaker, as on the end, it's on the two aikalla anom fiat anilo. Be not arise any As on the two kuaro miliana lo somang. to speaker kalome low omruta si se sem na hilek ko an yangem tu te nge in semang kan GAD ministers om takina chanatan ka du chu nat na khir tak tak veite an oma chung chu consider dan omem khani e kalome tuna aikal chor anom lovin sarkarin athia samakra shiksha hnuaimi te hi mizoram sarkar hnuaimi an ni vm aikal an omem tikha an zobel ani e Ne karkik ngarenga athenga nga Changturin kan House Leader ni bok ulal do melo somang. Speaker, taste tinia zona masaberka lo tasila tikha hey ompono mai theirenga chuwang chuan grace period kan siama emi hun chung hian aikal te chuin siam rem turani grace period appel tonwa kan man chuak chau ni chuan appropriate action kan la don ani kan ti a chu an lo la mani chuan elaya kan member te zong le ami zong sarkara information min peturin kangen dua ten chu lo la ni seng an ma ni le athona a officer lo chortua kha an pani achunga atrulangin action kan la ve toang hei chen hun kan hong to a chu po za lo la tiluin amani chuan remna an to ang anga an phun noi thei lowang tin samagra siksa hi an sarkar noi tho ania zikti tu te po lo kan pek trom te ania chuwang chuan an ni po huang vek ani